мырзалар, ladies and gentlemen, добрый вечер. Қол жапқандарға thank you very much. Алдыңыздарда тамада хахмач, ар тарапты қарачы, чачыңды суылып тарачы. Тосу алыңыздар, Омка Садиев. Құрметті отырған меймандар, келіңіздер ғана сөйлеп баштаған тамада үшін емес, Айгүл қызыңыздар үшін бір барған жерден бақыт тапсында бір қол жапып қойыңыздар. Той баштап берелі, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, аталар апалары, алыс жақыннан келген туғандар құдалары, амансыздар бұ төрдің көркі қарылары. Сіздерден тейсін мұна шулы елге жашқа ақ батаңар, тойды тойлып олан қыздарға қыра, көркіменен көңілдер ашқыла. Бірге жашап бақталайды орсын қанамасы туғандар, мұнаке алтындай олған қызының қыз ұзату тойын өткөріп атқан. Ошыл жерге баты қыздың башылды біріктіріп шақырып отырған той елерін. Bir дүркірет қол чағып тоз қой бұл жерге келіңіздер ғанаке. Салтымбек әкемменен Банар айжен күй ола құт болсын деп келіңіздер ғана. Салды бір жаңықпен қожаңыздар той баштап береді. Ай құт болсын. Саматсыз бе жеке? Екі жақтан келі екіміздер. Бір өңіздер бұл жақтан, бір өңіздер бұл жақтан мара келді. Ұрматты меймандар, анда бәсе қызылдың болын сұрап келген Құда қиды да чақырып қойылы. Бұл жаққа келіңіздер ғана Жуман құдағыз, жана шондойлы Динара құдағызды чақырып қойылы. Бұл кішілердің бір келіні құт болсын деп бір қол чая қойылы құттықтап келіңіздер ғана. Меймандар, ұрмақты жекжияттар, ардақты залда отырған меймандар, рұқсат болса келіңіздер ғана. Үй olan пайғамбарымыз сыйлаптыр деп, пайғамбар сыйлағана біз қайып сыйлабайыз. Рұқсат болса келіңіздер ғана ке қолчаларын қоштосын ұшыл деуге, дүркірігін қолчаларын қоштосында, жоро жолдоштарын қоштосында. Ең жылдыздардың бірінен бірімна жылдыздардың бірі Мадияр Русланов жігіттен қоштосында Гүйола келеді, тоз қойылы Рамес Гүйола, жоро жолдостармен қолчалар бар ма? Şimdi
Урматтуу кадырлуу меймандар, эми кыргыздын өп када салты менен адегенде ушу биоласы менен тааныш коелу. Бул да болсо кыргыздын салты болуп эсептелет, урматтуу меймандар. Биола менен тааныш болобуз. Атыңыз ким? Рамис мырза, кайсыл элден? Кыргыз элинен. Кыргыз элинен. Кайсы жерден? Өзгөрүштөн баракелде. Бул жерге мынакей алдында болгон салт кебиздин жакшылык той эмне максат менен келдиңиз айтып бериңизчи? Кызын алган. Сапынбекти агенде кыз чыгарган сыйкыз сизге жакшылап ойлодуңуз. Жола, эмне себеп менен келдиңиз Сапынбектин тоюна, жакшылык тоюна бир айтпаңыз. Ой, элден алган деп. Болчалар. Büyükler mutlu jigitken. Elin meyilini çekse balanın 9 ay kursağına götürüp de bunaki altında olgun bizden değişimiz enelerin tamanın aslında dep güldesileri bir enelerimizge apalarımızga tapşırdı burada geldi. O güldesilerini tapşırı olsa şu жерде мына Панар эжем үйлеп айлетип altında olgun bir olabısın enesi Динар эжем жүрөгү дүкүлөп көзүнөн жаш чыгып атат ушундай гүл тапшырып атат. Кудагый үйлөбөңүз, жакшы жерге түштү деп атабыз дейби. Урматтуу меймандар, уруксат болсо келиңиздер канакей. Баардыгыбыздын башыбызды бириктирип олтурган дал ушул Айманчоктой кызыбыз. Ырчы десе ырчы, бийчи десе бийчи, кыздарды таланттуу кызыңыздарды маданияттын мыктысы, жакшылыктын жарчысы Динара Майдыбекова эжекебиздин коштоосуна чакырып коелу, ордубуздан тууралуу кучактарды жайып коелу, кызыбызга бата иретине бир кол чабуулардын коштоосунда бул жакка чакырып коелу. Келиңиздер канакей, бир катырак жаңыртып бер кол чысалды, келиңиздер кана. Той кут болсун, кызыбыз келатат.
toyda toyun isimden salkında yakında yol çıdağın beri toygundan bilip sizlerle yol çıdağın gelip hoş gelipsizler de özgüzler bir bolca hafta sırrında ornal pekizler ornalımızlar ürtüğünleri oltur ol gömüldördü yıl katarlıklar aldır ürmey gömüldördü orta jağa borcu resektep surana al sizlerden gelinizler oturgan imanlar evi kırgızını saldırılıp altında yolun şürderde cumanguda kuda baş bolunda 3 yol oldu vurup toy başta berkanız gelinizler gana gömül buralar Kuda kulluğum var. Kulluğum var. Kulluğum var. Alçağlar var mı imandar? Alemi Kırgız edebiyatı Kırgız halkısında bir yaştan kaygıya aytılat oturgan meymanlara kızdı suragan ırkımızды suusan gördüm. Mına Akbuday kızın çoğoyduk, östürüp mintip turmuş yoluna uzatıp atkan, mına Ayday kızın Aygül'dü tapkan, Aygül'dü batkan, Aygül'gö jakkan, altında yolun şu jerde Salkınbek akebisi dayak durat. Kança jыл murdamına şol Salkınbek akemenen bana rejim, uşul kızın starı jarık dünyaya gelip 3 kilogram 300 gram kızı olgan ekensizler, mına minti Kudayın buyruğu menen 67 kilogramda oldu olasızlar. Siz bu da olsa sizin devrin çoğun uvançınızlar, toy elerine bolça kosak bolu oturgan beymandar. Toy başlap versin, mikrofon özünüzler. Tuğanlar, kılavdağıylar, Cenab-ı Adasın tuğanlar, kuş gelsinler. Gelgenizlere rahmat, siz jakşı oturup, jakşı gülüp caynap, bile orada biletinizler. Anam kuyuya olanların kızıma, Akbata asırda kasır, östörü söylüyorsun, östörü tavuşum, kızayını turmuş kılavatsan, Akbata asırda verip getinizler. Jakşı oturup getinizler, büyük toy açık. Ayday kızın karap bakkan, birden çaçın tarap bakkan. Suykaygan kızımına bugün boyga jetken kezde, Ramistey supsulu krasavчик yola tapkan şul jerde, bana rejimedagi söz kalo tilek bereli gelingizler gana. Bul kişinde bir tanıganlar bolsa bolça meymandar. Salamatlar, hurmatlı konuklar. Şu bizden Aktoyuzga hoş gelipsizler. Şu bugünkü toyda şu kızıma Akbatanızlardı verip ketіңіздер. Көңілді отырыңыздар. Şu barыңыздарға денсаулық, барыңыздарда ушундай тойлар бола берсин. Рахмат. Мыналар сіздерді қалауытек айтып қойсыздар. Ушул жерден учурдан пайдаланып, анан буюрса сиздер кудалар болуп чогулуп чыкканда сөйкөлөрдү тапшырабыз, алып келген белек бекчилерди тапшырып коебуз. Келиңиздер гана ушул жерде жуман кудабыздагы жакшы каалоо тилек менен той баштап берсин, көңүл буралы. Бүгінгі күнден себептері мына 2 жаш болып жатыр. 2 жаштың өмірлері ұзын болсын, қармашқан қолдары үзіле берсін. Şu en geçende Beşiktaş'ta daha çok olması başkanlar çok yolumuz hep yürüyorlar. Neden dinar nelerlerini tapşırıyorlar, çaldığımız Бүгүн эми өзгөчө сүйүнүп, колуна кол кошулуп, бутуна бут кошулуп, колу узарып турган кезде кайнене деген статусуна ээ болушу менен деп ушу Динара Кудагайга бир катурап кол чаап койсок болобу, бир туугандар келиңиздер гана. Саламатсыздарбы? Ушу жерде отурган жалпы кудагайлар ушу 2 жашка эмне демек, 2 жаш бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырашпасын, төлүмгө бирге болсун. Анан кудагай силерге таазим кылам. Мага ушундай чоң кызды эрезеге жеткирип, колума кол кылып, бутума бут кылып, мага башыма баш кошконда мен силерге баарыңыздерге таазим кылам. Çok rahmat. Эми жаштар бактылуу болсун, баш кошкон 2 жаш, таалайлуу болсун, табышкан 2 жаш, тынчтык жалгасын жолуңуздарды, ынтымак кармасын болуңуздар деп жаштарды эми көпкө узатпай ошол жерде тургузбай эле ак дастаркандын ордуна алып коелу. Келиңиздер гана. Достор болчай коелу, Рамис күйөө алам достор жок деген сиздерге аяшык болсун. Ордун алыңыздар жаштар. Келиңиздер гана Салкынбек, Аге, Жуман Куда алдырак чыгып коюңуздар.
Kuda ol jagıl beyinde suraş kuda olgan soň kul bolsun da sыйлаш деп büyü ola жүзүк болсо Куданын йылыңыздар, белиңизден бекем кызышпаңыздар, анан бириңиздер бир так көтөрүп көзүңүздөр эле жарашат кудалар, кеттик гана 1000 жылдык болот деп. Кудагыйлар сиздер дагы балдай батташкан, бачым катташкан, ызылдашпай, чырылдашпай сыйлашкан кудагыйлардан бололу деп. Сиздер да бир чүпөк этип куттукташпаңыздар келиңиздер гана. 1000 жылдык болсун келиңиздер, отурган меймандар. Кудагыйлар болча коелу, эми болдуктап кудагыйларды автосургондон жайгаштырып коелу келиңиздер гана ке, Салтымбек аке. Куданы коттуктайлы. Куданы коттуктайлы. Мадиярды чакырып коелу бул жака. Отурган меймандар, келиңиздер эми алдыңыздарга аш койдук, 2 колду бош койдук деп кыргызда жакшы сөз айтып коет, алдагы дагандарга карап отуруңуздар, баракелде. Бая кыргыз эли 2010-жылы ак үйгө кандай болсо, сиздер бүгүн дастуркан ошондой болсо алып отуруңуздар. Тамагыңыздар дагымдуу болсун, көңүлүңүздөр саттуу болсун. Тартынатыр жемнеден таштайлы бир аз термеден деп. Жакшылык кечебизде кайрадан эстрада жылдыздарынын бири Тобулбулу Токтогулдун урпагы, өзүбүздүн дос балабыз Мадияр Русланов жигит баштап берсин, кабыл алыңыздар. Чоң рахмат, ассаламу алейкум ардактуу меймандар, жалпы бүгүнкү жакшы тойдун меймандары, төрүбүздүн көркөгөн аталар, апалар, тоюңуздар кут болсун. Жагымдуу десте жалпы сиздердин урматыңыздарга ушул жердеги жалпы Рамис күйөөңүздүн атынан, күйөөңүздөрдүн жалпы досторунун атынан болсун, ушул жерде отурган жалпы аталарыбыздын, апаларыбыздын урматына 18 жаштагы чарман тартылып берейин. Кабыл болуңуздар, тоюңуздар кут болсун, 2 жаш бакыт болсун сиздер үчүн. Bostu bunun şamı
кут болсун, жаштар бактылуу. Рахмат. Алия Русланов келдиңиз кана. Кудалар тарап жактан келген Ырчы мырзага кол чаап коюп отурган меймандар келдиңиздер. Катуураак гана жандуу үй менен кандай сонун ырынан перде анан той элин атынан приз болсун сизге ийгилик ала кеттиңиз. Келдиңиз кана аяшыбызга ала барыңыз. Эми урматтуу меймандар, ырлар болгондо ушундай каалоо тилекке чыгып келе жатканда жакшы бийлеп чыккандарга деп, анан жакшы кол чаап отурган столго деп атайын ушу Дордой плазадан көчүрүп келген приздерди көрдүңүздөр. Ушул Дордой плазадан келген приздерди алганга аракет кылып отуралы. Бүгүн жакшылар, бүгүн тойдогудай ичтеги деп болгон жакшы дейт бир туугандар. Андыктан бүгүн бир той эленин көңүлдөрүн көтөргө деле бүгүн ушул жерге мыкты шайыр инсандар келди деп айтат той ээлери. Андыктан мен шайыр экениңиздерди натта азыр той башталганда көрөбүз. Анда отурган меймандар, мен приздерди берип баштайын. Башында эле тостон мурун берип баштайын. Бул призди мен тоюбуздагы 5 деп чакырылса өз убагында бир 7:30 башталып атат. Бүгүн таза кандуу кыргыздар келген экен, залга баракелде. Азыр мен биринчи призди ушу убагында келген мейманга бергим келип атат да, себеби 5 десе 4:30 келген мейман барбы? Же 5 десе 5 келген мейман барбы? Залга. Көтөрөбүз мен барам. Эжекемби? Саламатсызбы эжеке? Ой кут болсун. Саат канчада келдиңиз? 5 деп чакырылган экен, чакырууга. 2 келдим. 2 келип алып эмне кылдыңыз эndi? 2 келсеңиз ким бар экен? Салат жазадым. Салат жазадыңызбы? Атайын мындай тойго конок болуп келгендер барбы салат жазабай эле? Бирок эжеме да берип кое берели. Эмнеси болсо да саат 2-де келди, кызматын кылды. Эжеме приз эжеке. Кызмат кылып атат. Накта мындай коноктордун арасынан барбы келген? Нак 5 десе 5 келген мейман жокпу? Эч ким жокпу я? Ким? Ака келиңиз. Бияка келип коңуз. Бул жака. Бияка келиңиз. Эрте келдиңизби? Акем эң эрте келген мейман бүгүнкү тойго. Азыр уга саат канчада келген экенден. Атыңыз ким? Ассаламу алейкум. Ассалам. Атыңыз? Юсуп. Юсуп аке, той ээсинен кимиси болосуз? Эң жакын көргөн кошуназы болот. Эң жакшы көргөн кошуназы бар экенле. Саат канчада келдиңиз тойго? Мен келдим, той ээсинин машинасынан башка эч нерсе жок. Ошондо саат канчада? 5-ке 3 мүнөт калган. 3 мүнөттүн эзепте болгон карабайсыздар бир туугандар я. Кол чаап коелуш акеме бар экенде. Мындан эрте келген коноктор жокпу? Мен бере берейинби акеме? Канча? Я. 4:38. Келдиңиз анда сиз да. Так, 3:38 дегендер жокпу? Диги. Билеп келбейсизби аке? 80-90 жылкы музыка коюп берет сиздерге. Опа! Сразу бийден бересиз не? Акем сон билет экен. Атыңыз ким? Алымбек. Алымбек аке, той ээсине кимиси? Үкөзү улум. Үкөсү баракелде. Салкын акен да? Баракелде, иниси. Саат канчада келдиңиз? 4:38. 4:38. Сиз канчада эле? 5-те. Менин башканда эч ким машинада жок болчу. Анда бул каяктан 4:38-те келип атат? 4:38 шекте келип элдин баары күттүм. Siz gelseniz kim var ki? O hakem gördünüz bile. Men gezip той ээси бар. Siz gelseniz bu hakem yok. Ne kılayın? Ece, bana Ece. Kimisine vereyim? Ekon. Pristi. Ya. Ekon öyle. Ekon öten beri kutulcu değilsin mi? Ekon öten beri kutulcu değil mi? Geliniz kana pres. Bunday kılalayım. Sizlergeçe jön berbeyin bunu. Jakыныраак туруп алалы. Келиңиздер ага. 2 приз берейин сиздергече. Мен жөн берсем да бул жактагылар тааныш ошон үчүн берип атат деп ойлош үчүн кыска
кыска суроо берейин, ошого жооп берсеңиздер мындан чоңураак приз аласыздар. Эми о мен кетиргим келбей атат сиздердичи. Оңой эле суроолор берем, ошончо чоңураак приз алып кетиңиздерчи. Аталар, мына шайыр акелерим бар экен бүгүн. Кандай суроо сизге, оңой же кыйын? Өзүңүз тандаңыз. Сагындан баштайсыз. Кыйын же оңой? Биякты карап алалы экен. Алып жеткенин баарын беребиз. Алыңыз кандайга жетет? Оңой кыйынга? Баарына жетет. Каяктан келдиңиз? Айдында. Кайсы айыл? Мазар суу айыл. Мазар сууда баракелде. О, мейли, мазар суу жөнүндө бербей эле коеюн, суроону сизге оңой эле суроо берейин. Анда эң жөнөкөй суроо жакшылап оңуз. Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет деген чыгармасын ким жазган аке? Чыңгыз Айтматов. Кочалар баракелде, чоң приз келди сизге. Вай, не деген акыл аке. Сизге кандай оңой ушундай же кыйынрагыбы? Оңойнан эле. Оңойнан берейин, э? Ай, аракелде көнүп калды же оңойнан эле. Так, сизге оңой. Муруту жок, сакалы бар. Эмне болушу мүмкүн? 3-кө чейин санайлы. Сакалы бар, муруту жок. 1. Сакалы бар, муруту жок. 2. Адам болушу мүмкүн. Жок. 3. Таппай калдыңыз, э? Аке, могу призден орун аласың, таарынбайсың, э? Жоо. О, жоо эчки болчу. Так, меймандар. Уруксат болсо, эме каалоо тилекке өтөлү. Дайыма ушинтип акелеримдей болуп тоюбуз 5-те башталса, ушу 5-ке деп чакырылса, 5-ке келип бериңиздер. Суранды сиздерден. Тоюбуз эрте башталса, эрте бүтүрүп, оюн зоокко да жетишебиз, отурган меймандар анда чүндүрүп эле ушул жерге мынакей Алтынай болгон Салкынбек акемдин жалпы бир туугандан чакыргым келип отурат. Айгүл кызыңыздардын төркүндөрү келип берип коюңуздар. Тагыраак айтканда, Майлыбек акем баштайт. Байырхан келиңиз канакей, Элдияр жалпы Майсымкан, Молдояр акелер келип бериңиздер, турган бежилер кошулалы, Эркинбек акелер, Катя Алдек Урупа дейт, Элеман акелер, Жылдыз эжелер келип бериңиздер. Жалпы келип берели гана аталган меймандар, Талант Анара Самаган Гүлсүн эжелер, Ракыш Алымкан Бурманбек Кенжеш, Кыдык Жаркын Баяман Жоода Роза Нургүл, жалпы Алик акелер, Динар эжелер, Кубанч акелер, Элмира Замир Асель Назир эжелер келиңиз канакей. Тахмина Нурсун Турсун дейт, Талай Элнура Бочон, жалпы Элиза келип бериңиздер. Ушуга кошулуп Нуриза, Атлет Залкар, Анар эжелер, Моди Жайнат Аткайым эжелер келиңиздер. Нурзат Айтурган эжелер, Нурдөөлөт, Багдөлөт, Арузат акелер, Букарина Улан Ганикей Талас, Гүлшат Сапы, Замир, Марлен, Анук, Максат, Дамиш, Кытайдан да көп кол. Келип бериңиздер, жалпы бир туугандар, ат аталган меймандар, бийлеп келеличи, келиңиздер гана, тоюңуздар кут болсун. Бүгүн жакшылык го. Бийлеп келели. Туугандын көптүгү сонун караңыздарчы. Жакшылык тойдум. Жылмайып келиңиздер, камера тартылды, кутман тартылды, сиздердин келиңиздер канакей, күлүп жайнап кол жаап келели, жок дегенде бийле өзекте кеттик музыка. Келиңиздер гана ата жок, кош келиңиздер. Урматтуу атажыр куш келипсиздер, жакшылык тойлор куттуу болсун, бала кут болсун. Анан эми сиздердин араңыздардан эң шайыр келген мейманга приз деп айттым эле, айтылган сөз атылган ок сыяктуу дейт. Ушул жерде гүл дестесин кармап алган, ушул жерде жашыл көйнөктү кийип алган келиңиздер. Эң шайыр сиз экенсиз, гүлдү бирөөгө берип коесузбу? Жок,
sizge söz bilmese, sizge bil. Жақсы биледіңіз, приз беріп болды сізге. Сізге ошоны қайталап қойыңыз, кейін қайталап қойсаңыз мен приз алып келе қояйын. Кеттік, музыка бер, жақсы музыка бер болсын ошо жерге. Қолчаға қойылы, ежен билейлі призлар отып, не призлар. Тамаша келіңіздер, шындығында жараша ойыңыздарға албаңыздар, ойлың қалбаңыздар, 3 киши сүйлейлі, қалғаныз қошыл алғандай дейсіздер, тұдыра болса қошылып қойыңыздар. Келіңіздер ғана олылата, майлы атаусы баштайды. Урматтуу коноктор, Салкынбек Панара Гүйола кут болсун. Айгүл турмуш жолун аттанып, ошо кармашкан болуп, бекем болуп, ынтымакта өзгөрүштөргө жакын эле өзү менен өзү көбөйүп, ден соолукта болсун. Мен ошону каалап кетем. Кейинки ким? Salkınbek Pınar'a bugünkü antrenman kutlu olsun. Aygül alganlarımdan baktılı olsun. Her daim asmanlar açık olup bazı yaxşılıklar koyuyorsun. Rahmat, keyinki kalып dilektigimge öreli. Apalardan bereli mi? Ruhsat bolsa. Çoğ apalarından hazır çoğ atam süyledi Aygül'dün çoğ atası. Eli çoğ apaga öreli geliniz. Yok, hoşça olmayı kırışıyoruz. Panara Salkınbek Güyolağız, barışın güyolağız buldu da, kut olsun ananay. Eybeki caş, oşu da, aytılğanday, karmaşkan olun, beken olsun, kelişengen olsun, baktılı uyu biliyorlar. Desilukta olsun, bana çıkar ol. Yaşına kay ol. Ülü da bolu, çayına indiler. Sonra etkenler sonra, baktılı bolu var. Ukrayna'dan geçe geldi. Şunday öyle ayıt otasınız mı? Polisleri mi tuşu yapamaya? Ama şunday öyle ayıt otasınız? Sıralar bunu Ukrayna'da gelgen, 50 yıl burada gelgenim. Bu yola bir sene tamaşa. 50 yıl bolsun dile, işıqlı Ukrayna'dan gelmişsiniz. Kalçağa koyalım gel yapamar. Yaşlardan biri söyle koyalım, skitka olsun sizlerge. Andan keyin jeyintikta koyalım. Kim? Gelin siz. Aman geçinizler men hurmatlı ükemene gelindim konakları hoş gelipsizler. Hurmatlı kudalar hoş gelipsizler sizler dağı. Bardığınızlarga Taşkömür'den salam dep koyayım. Ben singdim jarkıragan Daşnakay jaynagan singdim turmuşka çıgatıktır. Baktılı bolgular. Sizlerge iki güne baktık karan ömürüңөр uzun денсаулыгы açık bolsun. Ne maksat koysoңор ошо максатыңарга жеткиле. Үлкөн Салкынбек ана ошо бүгүн Ақтоз Конжаев Daşnakay болуп мени немеге тилеген орындалсын. Ошо элдин канча адам келсе ошол келген адамдардын баардыгынын батасы тесме. Ошо балдарыңар бактылуу болсун. Кудаларыңар менен ошо дайыма сырдашкан, ынтымакташкан, кадырлашкан, баркташкан кудалар болуп жүргүлөр. Çok rahmat. Kalkanınız koşup berse kanday deysizler bir tuğanlar, Toy kutlup için gelingizler, gada tora düşmöňüzlerge çok rahmat. Rahatsızlık bildiresiz, süretke düşüyor jalpыбыз gelingizler. Süretke çöl toy eylerini koşup, andan keyin alıp kelgen belek bekçilerini tapşırıp koyabız muzikanyň koşulasında. Ketkanda süretçi jigit var tarıp koyalım. Canına kırmış içmese, Rusunda dolu kırgız mı? Ardakta vardı yürütmesi,
Уда қалу тілек жақырауыз, андан кейін Құдай берісіға ешке шығай салауыз, андырақ берес, уағында зағылы шу жерінің ичи ысығырақ болады дамда тұра түшінімен, сіздерге бат-баттан андырақ берен әрекет қылалы. Ұшыл дерге мұнаке жалпы тоғыдой болған тайкем ақтан байкен деп арнағаны тайкен деп чақыралы тайларды, чөнтөй қалың байларды, жалпы ұшыл жерде таға жұртты чақырып қойалы келіңіздер ғанакей. Орыс күл әжелеріс баштай жеңіш әкелер совет, жалпы чынар турат әкелер келеуіңіздер әкелер, Динара, Аделет, Клара нарына келер келеуіңіздер, Венера, Бақыт, Анук, Айтолқын, Бұрулай, Айбике, жалпы келер елгеліңіздер ататылған меймандары, тағы осы атыңыздар атайыз. Баптейт оларқан ыман күкі ергеш чынар, Ені Салия Зайыр Бабон Алей Құрман, Ұқын Айназик, жалпы келер елгеліңіздер ғана кей, жалпы шу ататылған меймандар бейлігі мойдан бұл жаққа сіздерді күті олалы сақына түрді. Келістер тойыңыздар құтты болсын, сіздерден дағы жақшы қалу тілек болсын, 2 адам сөйлесін, 3-ші скидка болсын, қосылып берел. Апа, сіз сөйлейсіз қой демейін, ұлысы сұлысы, кәдіңіз. Айланайын, Рамис, Айгүл, бүгінгі үйлен өлбет тойыңар құт болсын, бақтылы болғыла, қармашқан қолыңар өмір бойы бірге болсын, ақ жолу, ақ қалпақ башыңардан түшпеген, дұрыс кешікті, иманды үйбілілерден болғыла, Салқынбек, Қанар сада болыңдар, құдалдыңар құт болсын, күйе олаңар құт болсын, 1000 жылдықта сөйіктерден болғыла, күйе 100 жылдық дейді. Құдай ұшыларына иман берсін, бақтылы болсын, Айгүл барған жерінен бағ айтып ағарып көрі, очыр-бачар ордығы шағыр көрішсін, ұшылардың шайын ечіп, рақаты көріп жүрі өргілі, тойғылансын сата болайды. Рахмат апа, кейінгі қалау тілектігін көрелі, келіңіз сізге. Салқынбек, Панара, жақшы тойыңар ұшындай құт болсын, біріншіден сіздерге ұшындай жашынақай той өткөрөткан, қызығарды жақшы жерге ұзатып атқан, сүйінішіңірді менен тең бөлішім, Гүлзат, Гуялан, Рамис екі бақтылы олышсын, қармашқан қолдар үзілбесін, сіздерді сүйінтелі жүрерсін, Гүлзат барған жерінен баг айтып, Айгүл барған жерінен баг айтып, өзім әлі бақтылы олайын дебей, барған жеріңді бақтылы олайын, ошолорды очор-бачар қалап, ошолордың тұқымын олайын деп, өзім ұшындай тілекпенен жақшы қадам таштап тұрмыш жолда, жақшы құтты, баянды, ақ жолдай келін бол. Бізге Рамис жақшы күйеу болсын, ошо келген ұшу жердегі бүт Салқынбектің Панараның ең жақын көрген адамдары, құда-құдағилар, жақшы ұшындай күндер көп бола берсін. Тосқын шыққандар қол жаптыр алай жоқтым дейм. Отырған меймандарға тарымаңыздар қолды ұшып қысаларыны, қолдары бошуайды. Тұшын үшін өзіңіздер қол жаптыр алыз. Кейінгі ақырғы сөз, жиынтықтаушы сөз. Келіңіз. Салқынбек, Панара, құда құт болсын. Балдарды, қыстарды уайын тартып бақтыңар, урматсыйын көргілі, денсаулықты оғыла, балбайған, бақтылы қартылыққа жетіп, балдардың төрінділі, ұшылардың жақшылығын көріп, жүрі өргілі. Айгүл, Рамис, бақтылы оғыла алтындарым, ақ жолың арачылсын. Жоғын рақмат. Тағы бір өнім алу өйті кем өрейлі. Келіңіз. Құрматтуу қонақтар, қош келіпсіздер. Салқынбек, тойыңар құт болсын, құда құт болсын, күйеуға құт болсын. 2
2 жаштын кармашкан колдору түбөлүктүү болсун. Айгүл кызыбызга ишенич менен айталам, бизди баарыбызды уят кылбайт деп. Кудагы ушундай алпештеп чоңойтконубузду сизге тапшырып атабыз. Сиздин дагы ошол үй бүлөңүзгө сиздердин тукумуңуздарды көбөйтүп, суудай сиңип таштай катып, жакшы үй бүлөлөрдөн болот деп ишенип айтып бере алам. Рахмат, келиңиздер эми алып келген белек бекчилер тапшырардан мурун биринчи сүрөт көчөбүз, андан кийин алып келген белектерди тапшырып коебуз. Келиңиздер той ээлерин кошолу. Сүрөт көчөлү. Отырған меймандар аябай эң сонун отурасыздар да, урматтуу меймандар. Каалоо тилек угуп, ызычуу кылбай бүгүнкү тойдо чанан эми ушундан учурдан пайдаланып, кудагыйларды дал ушул угуп отурган жерден бир чакырып албасак болбойт. Отурган меймандар ушул жакка азыр куда сөйөктү чакыргым келип отурат. Келиңиздер, ана кызыбыздын атынакай болгон Айгүлдөн колун сурап келген, келин кылып алайын деп турган ушул жерде келиңиздер. Канакей Жуман кудабыз баштаган, Динара кудагыбыз баштаган жалпы куда сөйөктөрдү жалпыласа чакырып коелу бул жака. Эми кыз бери үй чатышып атат, ата журт тага журт бийлеп чыккан жок, көрүсүздөр мынакей төрүкүндөрү бийлеп чыккан жок. Эми могу баш алып аткан, келин алып аткан кудагыйлар аябай сиздер бири-бирин сүйүнүп атасыздар да, ошон үчүн сиздер бүгүн бийлеп келсеңиздер да жарашат. Кеттик анда, музыка, шаңды музыка сиздер үчүн болсун кудагыйлар. Кеттик. Bir baş alıp atkanda, gelin alıp atkanda bir жакшы чыгарма берели сиздерге. Bir куплет бийлеп коңуздар, келиңиздер канакей. Андан кийин белектерди берип коелу, жакшы бийлеген кудагыйларга. Анан каалоо тилек беребиз. Кеттик, музыка берчи. Kudagayını jiberiп koyuyorlar mı geliniz kudagay? Sizi en koğuz biylegen siz ekeniz berdiçe. Sizle anan moğa eken geliniz kana. Kuda. Ekonguzlar bir kaydalar koğuzlar men iki priz berip koyun bol jaktan sizlerge kana muzika berip koyun şu iki kudagın. Şarşama tek şarşama ayak kolum tansa da şulğunun bir biyleyik şan çıgarıp ortada. Şarşamay ayak kolum tansa da şulğunun bir biyleyik şan çıgarıp ortada. Kudagayım geliniz priz sizge, onday siz priz geliniz gana. Toy eylerin attan, oturgan meymanlar көңүл уралы, каалоо тилек угалы. Келиңиздер, сиздерден да 3 каалоо тилек кылалы, андан кийин жыйынтыктайлы. Биринчи хан кудагыйлардан баштайлы. Келиңиз.
Assalamu alaikum, kudalar, kudagılar, hurmatlı konoktор. Şol болуп аткан кызыл затууда келип өзүңөрдүн каалооңорду айтып, ушул жерден жакшы тилегеңерди айтып кеткениңерге дагы биз тилектешпиз. Эми биздин каалообуз 2 жашка бактылуу болушсун, келечектери кең болсун. Ömürler uzun olsun, baktlı olursun, gelecekleri gen olsun. Atenesine, eli jurtuna, jaratkan Allah'a hizmet kılıp turgan imandı baldardan olursun. Kudagılar, sizlerge de kallar olsun, denseolukta olunuzlar, işigerde iyilik, 1000 yıllık kudalardan bolalı. Hem düşünüp durabız, kız bergenge kıyın. Kız alganga baylık deyip, biz baylık deyip etibadabız. Rahmat Kudagay ушунчалык силер тарбиялап бизге өткөзүп берип атканыңарга рахмат. Чоң рахмат. Той ээлери бул жака келип туруп койсоңуздар, кудаларымдан жакшы каалоо тилек айтып атат. Салкын байке бул жака туруп алыңыз. Пана режиминде чакырып коюңуз, келиңиз. Кийик. Тайынеге берели. Келиңиz кана. Ana aylanayın kalayın jurt, aylanayın kalın el. Uşu 2 yaş baktulu olup, Kuday başından az yolu düşmey, Kuday ömür berseken, den soluk berseken, kağlayın uşunca eldin dilegen dilegi, uşu 2 yaşka olsun deyim kağlayınlar, ben aytarım uşu. Aleketin alayın, yanımın kudalarımın uçuraş olayın. Yapımın kudalarını uçuraş olayın deyip geldim. Kançadan kız alıp odatınlar. Kızı var, nazı var yapamın. Gelin kut bolsun, giyin gelin. Kudagaylardan. Assalamu alaikum. Бүгүнкү коноктор, жана кудаларым, биз сиздерге кыргызда бир жакшы сөз бар. Жакшы кызды жатка чыгарбайт деп, жакшы кыздарды бизге gelin болуңуздар, кыз кылып алыңыздар деп берип атканыңыздар, сиздердин алдыңыздардан кулдугубуз бар, биздин кулдугубуз бар, кудаларым кулдугубуз бар. Ана ушу 2 жашка балдарыбыз чындыгын сөйлөп, узун өмүр, келечекте жолу ар дайым даңгыр болуп, келечектин муңга үлгүлүү жаштардан болуп өсүшүнө мен тилектешмин. Кызыңыздар биз жака келин болбой кыз болсун, уулубуз сиздер жака үй болбой уул болсун, тоюңуздар той кылансын. Рахмат сиздерге. Рахмат куда. Ким бар? Келиңиздер кудагайлар. Келиңиз. Урматтуу кудалар, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Ушул биздин 2 жаштын бүгүнкү ырыскысы биригип, монтип насиптеш болуп отурабыз табактын үстүндө. Рамис Айгүл бактылуугула кармашкан колдоруңар эч убакта жазылбасын. Баскан жолуңар даңгыр болсун. Эч кандай жамандык жакшылыктарды көрмөгүлө. Кудай кааласа эмне жылы ушул убакта биз жээнтек тойда да ушинтип чогулушуп, жээнтек той өткөрүп ушу насиптеш болуп туралы. Куда ушул кызыңыздарды бизге чоңойтуп, колубузга салып бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Биз да ушунчалык кубанып, сүйүнүп турабыз. Биз ушул балабызды үйлөп, жашынакай жакшы жаккылаган кызга үйлөп атабыз деп, кызыбыз ушу бизге келин болбой эле кыз болсун, бактылуу кыздардан болсун, ак жолдой кыздардан болсун, дайыма ушул баскан жолдору жашынакай гүлдөгөн жол болсун. Чоң рахмат. Келиңиздер кана, кудалардан, кудагайлардан, ким бар дагы? Келиңиз. Армаңыздар ардактуу коноктор, Рамис Айгүл кармашкан колуңар эч качан ажырабасын, бактылуу болгула. Мен ошол өзгөрүшкө келин болуп барганда Рамис 1-класста бала болчу да. Биз менен чогуу ойноп, чогуу биз менен өскөн бала Рамис мына эме болуп, бой жетип, ушул үйлөнүү тоюна биз көп болуп турабыз. Өкүмөр бактылуу болгула.
Очор Бачарлы ордолу шаар болгула сен бизге келинде эмес мамиле кылып биз менен ранчте чоң эле ойноп жүргөргө дайыр жолу бактылуу болгула. Саламатсыздар, кудалар. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы наркөз менен беркөз куда болуп бүгүн эң жакшы иш-чара болуп жатат. Куда сизге кулдугуңуз бар. Ушундай кызды чоңойтуп бизге тарбиялап бергениңиз үчүн сизге миң мерте ыраазыбыз. Миң жылдык кудалардан болону. Сиздин кызыңызды дагы биз абдан жакшы тарбиялап алабыз. Биздин эжебиз эшке чыгып ата болду, үйгө кирип эне болду. Сиздин кызыңызды эч качан жерге калтырбайт. Дайыма жакшылыкта, ийгиликте ушундай тойлоруңуз болсун да. Мындайда кыз узатып келин алыңыз. Дайыма ушу наркөз менен беркөз куда болуп, жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели кудалар. Баарыңыздар аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, тоюңуз тойлансын. Анан куда баягы кыргыздын салты боюнча жеңетай тоюна бир тай. Рахмат, кудалар. Рахмат. Анда болду окшойт кудагыйлар. Келиңиздер анда эгерде сөйгөлөр болсо азыр салып койгон оңураак болот. Эгер болбосо үйдөн деле салып койсоңуздар болот, Кандай кыласыздар ошону? Барбы жокпу кудагый майда жүрөт? Салынган, баракелде. Анда келиңиздер сүрөткө түшүп коелу, сүрөткө. Бул күнү сүрөттө калсын, же сүрөттө калсын деп келиңиздер ана. Toyuңuzдар куттуу болсун. Келиңиздер гана орун алалы. Анан дагы бертугандар кулаккактыгы эскерте кетели. Эгерде акчалай приз берем, мен атыман оюн кылып кой дегендер болсо, ушу биринчи антракта берип коюңуздар, атыңыздар жаздыртып, экинчи антракта уже келсеңиздер кабыл ала албайбыз бертугандар. 12ге жакындап кетебиз, Азыр келип биринчи антракта келсеңиздер, анда без очередь келе берсеңиздер болот. Аны дагы кабыл алып коебуз бертугандар. Келиңиздер эми ортого жалпыңыздарды бийге чакыралы. Ортого келип бийлейли, эшке чыгып эс алалы. Агаларым, эжекелерим, келиңиздер, сиздер үчүн жарым сааттык антрак берели. Кеттик ана. Ay cengeler, ayda cengeler, günde nazik
Dinara Maylibek ejekemiz başlap bermekçi жагымдар менен. Чоң рахмат Айке тажеңе тоюңуздар кут болсун. Şu Айгүл кызыбыз күйөөбүз менен бактылуу болсун, барган жеринен бак тапсын. Өзгөрүштүү кайын журтум сиздерге келип кут болсун. Айылыңыздарда жалаң той болсун деп сиздер үчүн гана. Айгүлдүн таяжелеринин атынан деп 1000 сом акчалай приз. Жакшы оюндар үчүн деп азыр оюндарга да кезекте беребиз. Дагы да болсо эгер акчалай приз болсо алып келип жаздырып коюңуздар. Анан уже кеч болуп калат, бирдигандар. Азыр эми уруксат болсо мен 2 жашка көңүл бурайын деп чечтим. Бул жакка келип койсуңдар, Рамис күйөөла. Айгүл бул жерге келип менин жаныма келип койсоңуздар, аябай сонун болот, аябай мыкты болот. Сиздер келип атканда могу жерде жалпы жаштар кол чаап коет да, кеткана Рамистин дос балдары. Gelingizler gana 2 жаш менин жаныма келгенде эч ким ар бери баспайт. 2 жаш менин жаныма келгенде эч ким куйбайт. 2 жаш менин жаныма келгенде эмнеге кол чаппайт дейм да туугандар. Кол чап койсок болобу жаштар үчүн.
Рамис күйеуала, настроение қандай? Жақсы бұйырса. Жақсы бұйырса, жақсы болуш керек бүгін, баракелде. Бойдоқтор үшін айтып қойыңызшы, үйленген қандай екен? Үйленген жақсы бұйырса, үйленген жігіттер. Мынасы, үйленген жақсы баракелде. Мейірде байкелеріс айтып отыр. Башында бары жақсы болады дейді. 1 жылдан кейін қандай екен десе, уже нормальный болып қалады дейді. 2 жылдан кейін қандай екен десе, да пойдет болады болып қалады дейді. 3 жылдан кейін қандай екен десе, бір-бірінің серсіз өмір сүре албай қаласыздар деп айтып отпай ағаларым. Ошол уақытқа жетсін дегендер қол шапқа алшы баракелде жаштар. Йола, қараңыз, оң, сол, қайсы тарап жақ мықты отырады жанаттан бері. Bir жақ тарабын алып қойыңыз, оң, же сол. Бүрөсін алып қойыңыз. Оң жақ жақсы отыр. Ошондо, бұл жақ оң бо? Сол тарап жағы. Сізге сол тарап жағы болады. Анда сол тарап жаққа өтөліп, дияқта дос балдар бар болчу, мейлі Майгүл, оң тарап сіздікі болады. Сол тарап жақ күйеуала командасы боласыздар, урматтуу меймандар. Бүгін Айгүлдің күні. Айгүл қызыңыздар үшін бұл оң тарап бір қол жағып қойылшы келіңіздер ғана. Қанша процент қол жағып кен көріңіздер. Аха. Қанша процент ишенесіз оң тарабыңызға? 110 баракелде. Siz kaça prosent? 120. 120'dan başlap көрелчү ол тарап жактан. Азыр алдында болгон бир туугандар Рамис күйөөла үчүн сол тарап 2 колду бийик көтөрүп коелчу келиңиздер гана. Эмдиги жылда 5 той келели десеңиздер, эч кимибиз калбай. Бирибиз да калбай. Эгерде ким 2 кол бийик көтөрбөсө колтунда проблема бар деп чечебиз бул жакта. Ана көтөрөлү, кол чаппайбыз. Az музыкант жигит сон музыка коюп берип чак деген жери бар. Ошол жерине келгенде музыка кошо кол чабабыз, Кет Рамис командасы 120% ишенет сиздерге. Кет кана. Чогуу. Чогуу сол тарап. Еще. Баракелде. Son barakelde kıyala komandası verirse. Nafta 120 kestat sizler, 110 görgözöz. Son taraf Aygül komandası. Biyik götöreli gana. Sol taraftan aşıgırak kol çavuş gerek bilesizler, kızınız için. Gana Ayaş futbol dostlar götöreli. 2 kol biyik götöreli. Kim götörmöse Kayrat Kırgız'ın devuşkaz dep oldu. Maestro muzika gitti. Çak çak çak. Boyunca qaysi taraf jaq uttu deb o'ylaysiz, o'ng sol? Sol jaq uttu deb o'ylayman. Aygül, o'ylayman aytsangiz bo'ladi, o'ng sol. Ma'qul, teng bo'ladi, qo'l chaqish bo'yicha hozir irday olamiz siz uchun sol tarafı, o'zingiz tarafcha irdaymi? Irday deydi. Qirg'izcha, o'rischa qanday muzika? Kırgızca taşıdı. Ma'qul, ulum onlar ekan, bir son muzika o'tib bereli. Любой muzika, qirg'izcha. Ir to'xtagan yerdan ulay beramiz, cho'g'irda. Sol taraf ketdik Рамис komandasi. Qizlar sizlar uchun. Оң тарап, 64'den bırakmamızda size kadar bir çıkarma. Get bana. Любой muzika. Aynı zamanda. Kızlar gibi size kadar.
Эми уверен айтсаңыз да кайсы тарап жабылды? Честно айт, честно. Оң сол. Рамиз башы өзүнүн бербейт экен. Сол жабылыпты дейт дырда басады эле. Айгүл айтпачы оң сол. Оң тарап барды. Оң тарап. Азыр ай мен пристеп таркатып алайын болду. Дел биримдер да коелу аты уши. Оң тарабыма баштайынчы мен. Аяк активный отурасыздар. Кеттик кана. Оң тарап кеттик. Кызыгамын сага, кызысың гүлүс, кызыл гүлүм сен менин. Чөдөрмөн көрсөң кызганамын, суу сепкин сен менин. Кетсең биге сен да жүрдүң, көп кыздарга аралаш. Өптигити кызыктырат сени, ичкесиңду чын менин. Delbirim tamamdan. Çarmacılık işi var ya. Tamamdan değil. Sol taraf. Usul öyle. Ay. Bol usul öyle. Git kadar. Kızılamın sana. Kızım soğuk gülüz. Kızıl gülüm sen benim. Çödünün görsen kızlanamı. Sulu sevgin sen benim. İçerim sen biye sen de cürdün. Kızlara aralaş. Öpçikti kızıktırat senin. İçkesin dur çık benim. Delbirim ha delbirim. Delbirim ha delbirim. Alçalar olsun buradaki. Harekelde. Sonunda arkadaşlar. Ruhsat bolsa urmаттуу меймандар, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө дейт, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлүнгенге кеп кетет дейт. Бирок мындай жакшылык тойлордо бөлүнүп коюп эчтеке болбос. Андыктан 2 жаштуу бөлүккө бактылуу болсун деген меймандар бир кол чапажак болобу 2 жаш үчүн келиңиздер кана. Шаңду бир 2 дос бала чакырып коңузчу өзүңүз жактан Шаңду шайыр жүргөн мындай тартынбаган, уялбаган. Адилет максат. Адилет максат келиңиздер чыканаке досторунан. Бийлек келеле, бийлек. Максат келер. Сен бийлесең жетпейсиң го бүгүн келер. Так, кана Адилет келчи Адилет. Али. Башкасын айта бер, ал чыкпай атат. Эсен мырза, келиңиз Эсен мырза. Мен басканым окшош эле го. Так, болду. Орун ала берели Рамиз. Так, сиздер орун ала бериңиздер. Эки мырза чыгарып алдым бул жактан, оң тараптан кыскасы, кудагыйлар тарап жактан чыгарып алдым. Эми мен сол тарабыман керек мага 5 мырза. Келиңиздер кана. Оң тарабыман 2 мырза чыкты, мага керек 3 мырза. Оң тараптан келиңиздер кана. Эркектерден сол тараптан 5 эркек кел косторбу. Кимдер таптан? Akırına çıkımın akırına Bari bu akırına İyilik geçirdiğimin akırına Bari bu Rahmat Aygül'dün akesinin atından 3000 сом акчалай приз акелердин атынан акелердин туугандарынын атынан кыскасы 3000 сом акчалай приз жакшы оюндар үчүн деп кана азыр 2000 сом ойнотобуз ушул акчалай приздин келиңиздер сол тараптан келбейсиздерби эркек мырзалар жалаң аял зат отурабызбы келбейсиздерби жаш айырмасы жок келе бериңиздер кана 5 мырза сол тараптан келиңиздер оң тараптан үчөө керек дагы экеле мырза болобу өзүңүз келе аласызбы бирөө келди дагы ким бар аяш аталардан барбы тике
Беріңіз, жүріңіз. Аты кім? Мақұл сіздің. Қинамай жоқ, өздерімен шығасың, өз ықтиярымен ғана. Қинап шығар көзі ойнауға қойды да бұл жақта. Келіңіздер. Кімдер алар? Кім? Келіңіз. Төрдегі. Екі мырза келіп қоңыздар, чым олыстыңыздар. Жүріңіз, жүріңіз. Бүгін жақшылық, бүгін тойым, ойнап кетелі, билеп кетелі. Келмейсіздер. Оң тараптан 3 мырза келіңіздер ғана, ешкім жықпайды ат қой, оң тараптан. Келерілеч, күйе olan достар болса діле. Üçü gelen bir elemiz açıkta doğanlar. Daha dörtü gerek. Kim var? Gelmeysizler mi? Kuda taraf çaptan gelingizler mi? Oyun zor. Bugün toyun sayını çıkıp ketmeyli bir tuğanlar. Kanday deysizler ya? Jölü oturup ketip kalbay. Kanday deysizler? Akça utalı. Gelgin ketken jolu giren aktap keteli yok degende geliniz. Kürü geldi. Daha kim var? Kim? Ha, üçü oldu. Daha eko gerek bizge. Eki Mırza. Hoş, şilapçı nakemi çakır koş mu? Şilapa giygen, özü de çağırmakçılıkta jakın adam olşuydu odamda. Gel, geliniz. Gel. Geliniz. Құрметті ойыншылар, 2000 сом ақшалай приз, 2 ғана инсан аласыздар, ошондуктан 5 бұл жаққа қатарынан тұрып алалы, бір қатар болып тұрып алыңыздар, бір қатар. Жоқ, андай емес. Белгінде арқа-арқасына, ең арқа-арқасына, сіздер де арқа-арқасына. Так, дос болдары, төр жаққа чейін басып баралы, жүріңіздер бөлмеден, әр біріңіздер 2 метрден ориентир ала алыңыздар, бір-біріңіздерден 2 метрден. Сіздер. Болды, ошолерге. Так, бери, 2 метрден. Сіздер де 2 метр. Туштарынан тұрып аласыздар, әкелер туштарынан. Туштарынан тұрып аласыз. Gelіңіздер, әр біріңіздер туш-тушына тұрып алалы. Жоқ, тұр әлі, бер жағада. Оке, жол отырсыз. Oyun şartı Cöpçö'nün köyü, Olpon oyun. Oyunda mınakей toylorda oynalып жүргөн эле oyun. Мен алфавит айтам, ошолорду эле бийлеп туруп эле экөөңүздөр биригип карап коесуздар, экөөңүздөр бир команда экөөңүздөр бир. Мында мисалы 36 алфавитти бирөөсүн айтам. Экөөңүздөргө мисалы А дейм баарыңыздарга. Экөөңүздөр аттап коесуздар, А таңган. Мына келип туруп эле. Мына ушундай эле болду. Болду ушундай эле. Бат-баттан кыла бересиз, ким акырын таза чыга берет да. Кимдики окшошпой чыга берет бат-баттан. Кет, музыка. Бийлегенге да карайсыз албетте. Кет. Тамасы, ханги. Мына, болар сыра сұршақта екен. Тура. Бұл не олды да екінші деген? Қы деп, Өй, мына, мұнда қандай қы болсын? Жармашы көрдім. Ұял отасы ба? Ар жақтан не деймін деп сынайын деп қалған ба? Ана. Ой, шайдан, шайдан. Так, рахмат. Сіздер бара өріңіздер, сіздерге оқшышпай орын ала өріңіздер, қарашқа орын өріңіздер отыр ол. Так, кеттік кейке. Маэстро, жібер музыка. Улара, уялчак, таңғасы, құдай сақтай. Олардан не ол деме? Жатаған
Hareket kılıyor gene. Joğmay okşuşkun bığı olup kaldı sizler. Bunu öldürürsem ne oldu? De. İyi. Abi, Moğolların ne özgürlüğün caylamasına zatkanda ne kadar. Kolaysa. Молодец. Mayalın dedim götürmemiz hoş geldin. Kuday saklayın. Yok aşı okşuş kurma. Jönle jatasın. Bolcukma nece gele jarram koyuyor jönle. Rahmat getirinizler kana. Tüçe kaldı da getirinizler size. Get maestro muzika. Titanic. Moğa Kuday verdi götür bıraktı öyle sırasında. Bunday tığ yok Mına moğalar tığ oluşursun. Ama iyi kalmak tığ. Bolboy kondu. Korkma da tığ soyundu. Oldu için okuşmaya kaldı sizler getirinizler de. O akip meynet kıl götürmen akip koyun içine koy verip içine çürürmek böyle sizin. Da körde öz kaldı yemin canavarlar götürürse get kanamayasın. Stop. At aygır kim turasa get oşalı finalga. Aygır. Bu başka kuyruğlar. Bolat. Kuyruk çarp koyuyorsun. Ayaklandı, aygırı. Aygır bu. Coşu, ayakın aygırı. Özgürlüğün aygırı. Ünü kandayken ünü. Ayakın aygırı. Qaysi saqna aygırı? Özgürlüş koyuyoruz sizge de ünü çü. Özgürlüş koy. Oşo ünü de, ünü kanday aygırdı. Sizge dostu aygırdı de, beyken seninle. Get giyinki muzika. Hayasıra çığır muzika. Hoppa! Taşbaka. Üstünde taş olur da iyi. Kuday verdi jat da öyle birden olsa da üstüme çığa kalı öyle. Bu gimizin taş ya, gimizin de. Ama narkık konu karak koy. Ne oldu? Bunun töre otukanlar yok. Oldu. Çilakcan nemeli bir çok hoş taşbaka. Get giyinki muzika. Kim birinci atkarsa boldu, oşol uttu. Töre otkan toğuktu, kim turasa boldu, bitti. Oşol uttu. Ana batpattan, get. Oy, geçkilerin töre verildi. Bolus. Ana, kim birinci jasasa oşol uttu, boldu, 2000 son aldı der. Ana, batraktan. Bolus, bunu duroy, anda giyin gitangan ayta ozanda, şığdangan bol, batrak gitti. Kim birinci şığdangan danoza. Şı, ama öyle oğlum ne oldu? İyi, butkan gir, güreş. Şı. İyi, ama öyle, kandı işte bu. Hey! Kuday saktı bunu, maçı okuaktır mı oldu? İyi, bunu caktır koyalım, iyi. Ama bununla şı çok ırkı değil ne? Apşı çok bunda ya. Bunda üstünün karayesi. İyi, caktı, iyi koyalım. Bolda yaptım.
алган болду да болот. Жарым акчасын берсе деле болот силерге. Так, рахмат. Колчалар болсун. Birinci orunga men 2000 so'm bereyin eme shuncha bo'ldi. Aytilgan so'z aqlgan o'q siyahtudi. Jana ekingizlarga 2-chi o'rin berib turib 500 so'm berib qo'yaylik. Kolchaga olchi do'stlarga barakatli. Bugun do'stlar tayyor. Ordingizlar. Rahmat alosingizlar. Tamam qadam do'stim. Bu жаққа жалпы құдаларды құда сөйіктер шақырым келе отырады. Келіңіздер қанакей. Гөгімбай құдалары баштаған Айнура құдағай баштаған Замира құдалар келіңіздер. Жазгүл құдағайлар. Бокен құда келіңіз Жазгүл құдағай. Сары құдағай келіңіз. Азар келіңіз қана Гүлжан, жалпы Алмас, ұшыларға қошылат Жылдыз. Ұшыларға қошылы өкіл атар, өкіл апалар, өкіл қыстар қошылып берелі. Темирбек келіңіз қанакей өкіл қыстар. Дамира өкіл аталар Мұхтар, Перизат Жарқын өкіл қыстар. Жалпы келе берелі, құда сөйіктер білен кеттік. Қана Аяш апаларын аттан, қанша? 1000 сом ақшалай приз бар келді. Аяш апаларын, Айгүлдің Аяш апалары, Аяш апаларын аттан 1000 сом ақшалай приз. Құда сөйіктер келіңіздер қана. Қалы тілек сіздерді. Кеттік.